Neana na aciari bara bakenete kumana na Kiraito Murungi Foundation bara bethiritwe bakigunĩka bichi tamu ĩjĩ ya gũcoka cukuru nkurukia mũng'ano jwa ciringi 850 jara Kiraito Murungi Foundation bethiritwe bagitumĩra mbeca iria tũtarĩrĩtwo nĩ mũtuĩri mũthomi ũrĩ mwerekerio mũbango juju na ugĩte ciithiritwe ikiumana na nje ũrĩa warĩ ngavana wa Meru Kiraito Murungi ũrĩa wĩthiritwe agĩtetheria na baba ingĩ nkurukia 300 gũkũrũkĩra mũbango juju. I program batwire no kuma 205 ira bathomithitie aritwa nkurukia 300 na aritwa nkurukia 300 bonde bena degree kuma ria yambĩrĩrie na irio family ya Kiraito Murungi ronere nya wathwa no mere siasa na ti siasa na retire siasa ne akendelea na wendo bwa gutethia na bara ku beno mobatu ya kithomo ondene Meru County wo ikono ntuinya akuma siasa ne atirarungikire mutaratara jwa wajo guthethiana na ikono ntunayo tukubanenkaira cheki na bau bangi bejete tubanenkere bonde nikenda bomba gwikia chukuru ire fees program mwende tethetie miaka mingi mono. The program has many doctors, lawyers, engineers na bangi baina ina big we ina society bagutethia gukuria Kenya yetu. Mũtuĩri mũthomi agĩtana mbere nethiritwe nkurukia kiure kinyatongeria bangi akira mpumba kuuria antu bau bangi ibagwatanire njara batethia beja na batethia foundation teje kana nyaba waguo tetethia foundation teje utethia njira kithomo na njira mwanya no nto antu bangi bene into bibingi bena mbesa nyingi lakini batego situmirwa kwagirite gutethia ana bana nto ana babibo president baroju bo governor baroju na tongeria baroju kimantu jonde kinge benda kuga ike thirikari igitare aciari bena thina nyingi muno cia mafis ndaromba muno thirikari ishauriane itikanirie nikenda ana bara bagukurukira ndu kuna problem antu CDF thirikari ikiria kenda ana bomba gwita skuru then nyake county yetu MCAs na our excellence the governor bagwatanire nontu ana baba ingi na ndi njabari baba ingi batrombo soka skuru nikenda bakomba kwa wambasari bomba kuthoma nabo wana na aciari bara bethiritwe bakigunĩka na nkatho inene Kiraito Murungi na nja yawe ni bethiritwe kinya bongo bakiuria atongeria bangi kuoja na bangi aja county ne Meru iri njira ya gukiria kithomo. Prince Monene, I'm a beneficiary of Kiraito Foundation studying at Meru School. I'm so grateful for the opportunity to be here. We thank God as well as Kiraito Foundation because it's a good platform where we are able to make our dreams come true. Personally, I want to thank Kiraito Foundation, starting with the governor, his wife, and everybody who is involved in the foundation. I believe my dream is becoming a neurosurgeon, and I believe that is going to become a reality with Kiraito Foundation. Baba wetu Kiraito aite na mbere na ukuru butina thina nontu autia msingi umwe yana betu choke mbuge kiri ana baba kuthoma na bo baitikirie kuthoma kinya bo baite vindi banene na baite inya be ba support barabangi bakabethe bainyuma yo kana gitare yao yo Kiraito abwithitie kuga koibwega muno Murungu abatharime na angi nkumenya Kiraito thai atici asene na umite ruterene ro siasa na nailelete miru yao ora wita mbere ko baraba ikuo bakareka kuria utethia antu bangi kana kwa iliana baraba inyilikite mantune ya kithomo baite na mbere kubaukiria iba ilele muno belela nandene turi onto atumite rutere ratiania uru ana beto baina maxinye injia yonto mwaka yu na no baithire batino bailela kuringana na bura miru ikari kugwa nkaromba bawatanire kwambiria nende kenda baitithia na ba aciari bangi kana na baraba kwenda kuthoma nuntu bo mugongo yu yetu na Kiraito Foundation ni umbite ontetheria miaka eu yonthe nontu thai etite form 4 nenko bachokeria nkatho mono na mbuge Murungu endelea batharima no ba resources cia kuendelea na foundation nitwania na baingi muno bamwe lawyer bangi daktari netugopo kinya baba betu twina bwaja muthajwa na aru student ba twina bwaja Kiraito Foundation yabo ndingi baromba bathi chukuru bachiomie batikeje kurete our governor down na nimbije bagewa Kiraito ni aumira ofisine akuma makutano tauni nene Meru gicigo bunge kia North Imenti nkiripotera Meru TV Mbeta Frank Monene.